U djetinjstvu bila je jedna ulica, u ulici knjižara, u knjižari slika, na slici panorama, Sarajevo pred austrijsku okupaciju, zeleno u magli, zelenog šutanja, knjižara i antikvara, do Štadlerove katedrale, zelenije zelena od svake Lorkine strofe, zelenija od svih zelja, zeljanica, zelengora i zeleniša, najzelenije zeleno zelenilo. Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijeni svoj red. Oko džamije su visoki, stari platani i jake česme planinskih voda. Ulazi se dugačkom stazom, pervazom divljih ruža i poljskog cvijeća u visoke zelene trave i stepe. Mrtvi sultani počivaju među crnim kiparisima i koprivom u truhlim zelenim materijama punim guštera i glista. Na dnu dvorišta Ejbove džamije u zelenilu šadrvana i česama ima 100 kvadratnih metara stare turske keramike, ljepše od one u Jadranskoj Selemi i svežije od one u Plavoj džamiji. Iz dvorišta Ejubovog turbeta svi putevi vode u starog turskog groblja. Da nema dugačkog naselja na drugoj strani, ovo bi bio grad mrtvih. Pierre Loti volio je Istanbul, Zlatni rog, Ejub i ovu kafanicu na brijegu. Ovdje je povjerovao u lijepu Hatidžu i postao turkofil. Sve filozofije i religije zamijenili su na kraju stambulska bula i orijentalni život. Na ovim ulicama nema nezaposlenog svijeta. Trguje se u kući, u radnji, pred radnjom, na ulici, u prolazu, u krevetu. Ovo je nekrolog kamenom mravinjaku punom jorgana, fidžana, čipaka, ibrika, fotelja, soltera, kome se više od 100.000 dana kupovalo i prodavalo, nudilo i tražilo, živjelo i bankrotiralo.